Läär malaken yam biya kamal kan nuer online TV kajan gwasa me de tejano mi jira ma jidit kajan channel me kan nuer online TV de subscribe Läär balinga jan gwasa me chala danu kuëny kwari mi be wote ka kor mi be twokten mwano cha kuëny guiini ki election charge delat aram kel mila senior official karan ngoni jendan balinga jen gwas goren wo jinder jen nywaka nasin kokien ko de lertiti de kan shup gwasnetin gor kon ke de koten chemi sha lingo ka tinde en go kuëny kwari mbo te kediu ki bo jeka charge delat shamshit kana mo charge top banje chulinkel chitkemen shalinga tende shala danu shwoodkel malaran ngoni ki senior members ke SPLM political bureau eno shenei dial tintamal pindien ki partner dial chega jogono mede kuëny guiini ki election medera wote karol ngweno shaja delat charaja manche lat Akol kordit aramkel kana stila jingoni ki lawmakers ka transitional national legislative assembly lada rajamo gwas metenas ke matin ka ki kwar ala lua kwarandit ne salpake mayadit ramdana presidential affair minister bagasi Joseph bakosro jana jaramadan en la lua kwar ka jaramadan en chinau gwa Thanksgiving kede lo chiloina chinau te chiloina te gwa scale kaje kel chinau ko right nen winemi mabaraj makulo la dana Akol kordit chela do diara long kamandana betwog kimen bo benyal karon kina dara ude jandangra ude ngwan ko dong midday election ki kuëny guiini dera mijek na mo choro de lot ngwano sha kuëny guiini sha jade lat chen nal jal tinte ka party ni chaga jogo dung made ko rodien marial ka ko do badan de kuëny guiini lat keje la do mala mugwa dera mugwa che point de en ramdan la presidential affair minister bagasi Joseph bakosro chela no sha na tintem jani cha na sin kontin tamal pindien chaga jogo no de ko rodien marial ka ko do ba de ken kuëny guiini de ken jaga jamugwa chanyo lat bogwa zame keno de woro alenas ke ron kina dara ude jandang ude ngwan ngweno cha kuëny guiini sha de lat roje molada Akol kordit Akol kordit chemen pai kon ngene senior members ke SPLM jan ba len ngoni ka ramkel ka SPLM party men de pin salpake ma yadi cha roje min lat ka kwemal ka men gor ken wo deben shalat ben go en kuëny guiini mambalat en kwara ba kwany chagu jodong der kwar dial ko kien der ka len ki de mal medini jenlung der teten shadia wia mbnawro alten ki bi rik bu ko tokten en gwadan wa kuëny guiini wa laten charaje me chajalat ramadan en la senior members ka len ngoni ba ka kume kier men de kulat ke jen gwas ma shirka me shakweno ne o mi to ka push en wode na to roal ka kuëny guiini ki ka kuëny kwari ta Akol kordit lawmaker o ke SPLM party take a chong kaler kana mo ko mi ge jeno take ngwane te nyodan wo bimal ba wujje ki tala mal mo gambo teten ba ola na regrade en kuëny guiini ngweno sha kuëny guiini sha de la chumene mi sha do mo gwa mede so Sudan der nyam ka je sha je ajen roje dan chalat ki suggestion in YouTube kana dal konti link right ni kan nuer online TV mun no jelong no jinder chonkel ga nuer online TV na jelong o jinder subscribe ke der je nywaka nasin ko ken ba ka mun no jebo deri nuer online di je fan bo o der amu go ba ko der kulo won yam re lerin kon onaten jen gwad nande kon chongtin nuer online TV bi anong right ni siang ani bi atagamal bye bye Tala gan mi betuiti, tala meti belonti. Kumada mi wewe, tala rambutuiti, tala gan mi
bichuiti